ta bun na prem jongi le si kelak khamhe ka kerta le juga skau ni orang ba la pimpa dia skau ru ka kwa ban ya thu ipi bau ni urang ba ureu khrau perkhat uba men swang ila pha yu sport delhi ngan ya thu ipi bau let marwai gomu independent mp henry kanam ba ka buram ka bau ai ngi kom ka jat ben reu ka dei ka ba bun le si ngala banom kim pat la ban kot haruk risi ki ba mentawat kita ke bila pha na kita ki parti ki ba he ki parti rithor ki ba sobun ya ka number ka tuki kem pat kot tang he mat kho siu dong ni reu rang ba uneu tau dei ba hover nyauta bagan ni thoi pi ha ka por ka ba ulong mp na ka ka jela ka jona ba ka jong pi hang te po delhi la ong ba long kanam ba ka burom jong ni rang ba ka long ba ha ba ukren la ka long ha po parliament la ne shabar jong ka parliament la da ki breu ki don da ki hajar da ki pau hajaru ha ba sien bala keren ba hover nyauta yong ba mong kumong tiet paring pin drop silence ndam tang wei rupan keren siap kiplek jimut kipensha ya ke skor ke suki namar balai namar bau keren ukren la ke start ukren la ke champagne ba ukren la ke slur ba sibun kimat kijura ulara ulaya sat nam ta jungi por delhi pat buat ka sarkar india ta poru ka pediang ya ke jing ai jimut jong ni rong pa kini pat kiong hana le ayu upra marwe po delhi kanong pi tada ba hover nyauta ulai tang pemu independent mp Dr. Ricky AJ Singkan elect pemu kertong jong voice of the people party pat ba ken mau ka party kadang senda ringkat pada trelang pat i lada idon hapo delhi pat kan komsan na kata kalompa ka voice of the people party kali ka party ka bau pat ba on ai ke jinggersan ladang i ai ke jinggersan i pendok penjap pemburon di Dr. Ricky AJ Singkan kenal enong let barway kena let padu pat ba jom kena ke jela hang thi hapo delhi kata kena ke voice of the people party oh kiran ki party di mana kalian berjumpa ke voice of the people party ila ong na do shwa asam shwa men shwa ila won ya ki pat ba ila pentep ya ki pat ba yong pat ba wanum bi kedon ke political party po ke jela ke jingi ki bawan la ke jong ke dur la ke jong ke jersey la ke jong ke uniform andre ha ka bakandu kidai kaju berkata kadai ka NPP pat ka PGP pat ba so komen hari ini si ki pemerintahan mano ba pensisya ndai syu ka voice of the people party ndai de maki ka pensisya namara balai hari ka ganti ka pemerintahan ka NPP ka so mlong syu pada kon la ka jong nya ba trina ba ni jawai ba NPP gong sya ini nya kon no tang mangi bat ka BJP ro ka soto bala ka yang ka boy suru kong ai ngin kesano ya kata ke parti ke tungi bala ngin tempat ke buat ke tungi ngin kersan ya kata kata apa ba pet kinut bantok sakwat jonga bat jongpi bat ka basolingo nalo kata ka longba ka BJP pada ka parti ka badon bor bat ka bala don bor tam empadon ka political party ka sensyar por India kom ka BJP ngait skampioi kay ka baca bat kani ke parti ke kopru akhir election ke pemerintahan tak bohong pada kumno ngenyo saupo o sauspa ki MP akhir election MP ke pemerintahan kila ko pakat ni ke BJP ke ko penyo sauspa kena nak poi hapo ke jela ke sini pakata ke jo ke parti ke ko sedali hapo megaliapan keserenda balai nama kila sotu ya ke jingklan Joka voice of the people party. Pada kila tiang ya pi upai ba. Kem tiang ini do. Kila tiang yu upai ba. Nama upai ba dong sesong jong ka ri naga jat pendre jong i menta. Wat ka BJP kala i. Bo upai ba menta hapo jela megalia. Ude upai ba ubalasta. Mla ban penbet. Bat omla ban tiet. Kala kata ka ba pelong iki. Banong ngenum sei kertong. Kena ingin kersan ya ka NPP. Oh larang ya keren. Ya ka UDP mo ya ka RDE ka ba sayo kertong joki uwe ka UDP bat ka HSPDP orang lagi keren ni gini pagbangaw nga tengteng ang kuha ini pamangkeren ya gini
ya kini di parti rilun ke jongi balai mau ngampak mentren nama balai kiri-kiri ki juk di parti shua election lah ke jong dah lakot election haju minang election ya apa tak sanu ke nomrim sanu ke nomrim jom kita bakam bagi ia je kari berkecat meneriu papa ngem dai syuk kita biar ngai sekali baru ni kita biar kau ni ni baru ngem dai syuk kita biar rupai ba bertaulah start bat bala kampung start ini kadang-kadang ke teknologi ini si kita tentang ngidam nak kita jongi ya ke mobile leng bagi internet leng bagi YouTube hilak ban pet hilak ban start hilak ban sempang dong syua ba pinai ke buat ke jong pi hangani ka kenti ka pamanta le ikani gawai le humwa pada petse ya ka history jong ka Indian National Congress pet ya ka history jong ka BJP pet ya ka history jong ka UDP pet ya ka history jong ka HSPDP pada lada pila puli ka history ka jong ki henam ai ka buat ka jong pi ya ki henam ai henoi lada pi puli pat ya ka history jong ka BBP tang arsem pada rengengets kem pin ka telong ya pi Patin ai ya ke jingkesan ya ke Voice of the People Party odang ki baong ini si ki pamenta ki bagentok ya ke Voice of the People Party ya ki parti terakhir ki jungi kau gini ki parti ki bakot tang apa kana para mau ki pen ada ke Voice of the People Party kau ngem kot tang kana para bangila pen sisai kata haka si ka ba ngilrung ningkong do hapo assembly kum kita ki MLA jong ka VPP haka si ka ningkong marching sang assembly hak jingelam jomor presiden rangba jungi baro samut nilai yang rangba ban persya ya ulat ubakran nak tin hindi hapo assembly denam dai pada odam ki bong jien eu ni kortong MP pementa mo ubak persya hindi na poi sipo parlimen nakran hindi ni asubi bai malakapur ngaso snei ya kita kinong ilam ki bakwa pada bakam melodi begini kinong ilam ada kimpat tip ya ka rules and procedures mo bagi ka PBB ka persya ya ulat perkeren hindi apo ka jela ka jungi apo yang darbar tauan ka jungi kan itu epi kadikat kum ki an bat ki kendon namar as for the rules and procedures of the house apo ka Meghalaya Legislative Assembly la ban keren tang lightly ki jat ketien kawai di ketien ketien English kabar di ketien Khasi berkabalai di ketien Garu uni perwarnai berkeren ke hindi apo ka jela denam dai warna keren margi ngem dai ka jela ka bakren ketien hindi ngem dai ka jela bakren ketien hindi but as per the rules and procedures of the house kamsya pai ba dai namang kata ngiyang rangba o kini pergi om na jiet itu ngiyong ngem dai bagi persya ketien hindi ngem persya eno no ketien idon la ka jong ka dor idon la ka jong ka hok hendai ha ka jela ka jungi te ngem sya namar kam dai ka ketien ka bangia keren denam dai enrei ka onge kita ki bakam melodi begini ginong yalam onge ki bleng tang ya ka rules rukim patip rules and conduct of the house kim patip tar kilalong emeli mo hang ni kamsya enrei ka onge pi sapo parliament pakasya as per the rules and procedures of the parliament kasya ban keren nak hindi ndai tak hindi sya ban keren nak tamil Syaban keren daga Bengali nama balai kita kiktian balai itu daga kernet ke bapra jong ke Constitution of India la ban keren kong haga jaga bakin treisiton mo ban penrung no wot ya kiktian Khasi hapo ke kernet ke bapra i kumbakiale kai pemen ya kata ada la ban perung lesi daga kiktian Khasi ru la ban keren hapo parlimen oh pai ba ngatrai piasai ngingem dai bagi wan man keto ani itu baru ki bangakran kam dai ki keto ane ka dai ki pensai ngidon ka hok ban pensai haba ki wei ki persang ban penstu pakla yo pai ba ngi wan hang ni mdai ban keto ngi wan hang ni ban pensai lada ta ki wei ki ang ba ki seng ki parti trai ki kot tangha kana para ane ka VPP ong MP marchendrong na mo ka assembly ka sien ka bandingkong lapanai ka VPP keleng keri kan dia tu epi kan dia jing sisa hadian kan tu kan dia berai yo ikalat balik sepo Mumbai hakawai ni ki conference bani kendu ya kinong tawan na barok kari India nang lai kendu klai kelingi ki ong kidai na kejelayu
yang nak pom megalaya ban adia nak taglong pidai nak party you yang idai nak voice of the people party macam mana kita ki perlu Emily begini napo Nagaland napo Mizoram napo Kerala napo Tamil Nadu kyong kamdai ka tu political party ka yang persa you lat menagani yang hoat kadai oh ngai ki perlu kejungi napo Nagaland perlu kami di yang ngiru ila sosial ngiru soyo bor lang yang namar wat agak jela kejungi 4 don bedur ke VPP katakan ini VPP kamkot tang Khanapara Henry ka thong ka jong ka VPP kalong kumni pa lada kiwai kyong kita ki party rithor ki bakan thopro ki political party ki pamina jela jongi menta kila sohe ki party rithor kyong no ki krendan bagi ki party ki kot tang apo Khanapara Henry ka VPP kalong ka kubor nang mata jongki ringkat patpi pai bang yong ngin bu ya kathong maka VPP gong ringkat lebar pi pai ba ladaki kyong ba ka VPP dan ka party rilom ka kot tang Khanapara manginong ngin berkot no iki party rithor patang haduk Khanapara ngin ma elak ki bagian rung sapo ke jela ki bagian peniaja ke kami yang ke kamsem ke jonga pat ke jongpi katari ka thong nang scam ngin ya traisiton man penorong one election MP menta kecil kesal ka pura ya ka voice of the people party one election MDC ngin pensong yu pra hapo assembly lada kadai hang ne hapo Jai Hills lada kadai shathi sapo Shillong ngin pensong yu pra but one election MLA pa ngin num paklalenti ngin ya sha bat ka VPP kumba piang dot pa kan song ban sinsar ngalingong ngin bu kathong baga VPP kan poi ban sinsar marwai hapo kani ka jela ka jingi badai hangta pai pa ya ki jingang not ki jongpi sedang ban pen urlong nadu baga VPP kan song hakapur mentang idan hapo opposition andai pai ba wat ngidon kan sawat singan kari baga chat temriu singan kan utam la di pensong ingi kapur perkhat la di pensong ingi kapur perkhat pai ba oh don kiba persang berwat dong ru ini don kiba persang berpenstu bakala kami dia bakal reservation policy ban keno ini kena ingat terkenal ki pai ba ka VPP ha kari election ka belajar mendai tang ka VPP ka babo hakimat jingkular de manifesto banong ba lada ka VPP ka wana ka bor kan review ya ka reservation policy kiwai political party ru kile kibu kiwan supai ba ha bakut election ke VPP ke song ha kalian persya kita ki parti bagi dana pok sarkar ndai kita apa kesiap jarjar ndai ka bakham sosi pai ba kalong ba swaya kata ak pen kemal pi aus dam khat kendai arpo ha bala pentri kam ya ka rooster system pi kemal jayu ha balat kam ha po ke jelan jui lada don khat art lagi pos yau kasih lamang tang lai lani arpus kapabuan kabalik sa kita ki parlok garu ke jumi sai kita ki amele ki jonga ki jongpi ki ba iet igi upat ba iet ya kari ba kajat benriu ki siap du ta kapur ki leyai ki kraniai ki don ha ka MDA wan lai da ka baburam sipo na ki minister ki dei na kajat benriu ke jumi argot ki dei na ki parlok garu ke jumi sadu kita ki sipo kita ki minister ki jumi haba pentri kami ke rooster retrospectively nado kakanda spa nyo puar kala kata oh sibon ki me pagi ang mentosu ban pas ko lagi kun haba kumni nalai kam yo kam syu nyale yun light stang ar light lagi pus bon kila knyum kila ut ki me ki papat ki samna and pengen mau ko voice of the people party kam na kabor andai kala kular yu pai ba bat hadian election yang wat lagi na po opposition ngilang tang sawat ngem ut ngem knyum ngem ong balai pijit ngi sawat ki wei pat la jit ki khat argot ki dang ong pijit ngi tang khat argot pai ba ka voice of the people party kayeng ramba bandra ay ni kamat hapo kayeng darbar tawan ndai chief minister wong ngem tre banyak keren wong lara pikwa